Okay, dutanguranye n'icyamamare bitatu hano imbere yacu ngira ngo uko mubibona turabaha umwanya wese agenda atwibwira. Harimo umusore ari hagati nako sirovuga ko ari hagati, ndabona ari hirya no hino. Turahera ariko iburyo bwiwe, hanyuma batwibwire mbere yo gukomeza kino kiganiro cyacu niko bisanzwe. Umwanya ni wawe, reka twihutishe umwanya. Yego kasi yego mbere yuko dukomeza uratubwiye ko umukinnyi wa filime nyarwanda nibyo bivuze gukina mu rurimi rw'ikinyarwanda. Are you Rwandese? Okay. Hanyuma se filime zawe ukina ziba zifise iki, ni iki twebwe nk'abafana bawe duhamagarira ngo dukurikire isomo waduha kugira ngo Jibu family. Jibu icyo bisanzwe wandika Jibu family. Then ni ukuvuga ngo ibikorwa byanyu mukina muri sinema mu bya porodinga kuri Jibu family niyo channel yanyu. Abantu ndakumvise ubwo bariko baradukurikirana aho bagire basimbuke bahagere bakore subscribe, bakurikire bakore share na comment. Ibitekerezo byabo turaza kubibona nyuma muri commentaire zabo, hanyuma twakomeza n'umugenzi wacu ari hagati. Kino muri make abo biza kunanira kumva bavuge kino byo birahari. Mufise ibitekerezo byubaka somera cyane mwiyizi mwavuga ngo mwiyiziye none subscribes likes share abantu bamaze kubona aho nyene ukiri ngaho nimba naruciriye twitege iki noneho nyuma yo kuvuze ngo mwiyiziye twitege iki n'abafana banyu baje ku family already zirimo hari zo maze kugeza hari ibikorwa biriho kuri Jibu family umuntu yagiraho akabibona. Hari n'izindi turimo gushyira hanze, hari zikiri mu itunganywa zitaraja n'ahabona, ariko mu buryo twahagutse niyo gahunda. Turaza guha umwanya mu gisobanuro byinshi kuri Jibu family, n'abadukurikiye baze gufata umwanya wo kubimenya cyane byirambuye. Reka dukomeze na mugenzi wo hirya nawe atubwire uko bimeze. Neza amazina yanjye Ela kabisa Ela nanje abantu bagenzi banje kinana hanyuma se batubwiye ko yitwa Ela, uriya yitwa Kinotrap hirya Kasa ndikumva amazina yanyu none hazoza twika. Yego ni ukuvuga ngo muri batatu ndababona mufise abandi bakinnyi ku ruhande ariko mukinana cyane mwebwe gusa murikorera mukora mwebwe like for instance harorika Pedro akabarorika Jibu na cyane cyane murumva yuko iyi filime twayise Jibu family kubera ko ubwo family yose bifise chef de la famille cyo ni ikintu gisanzwe noneho rero Jibu nomika na chef de la famille ni famille none ubu dutanguye gusobanukirwa aho rya zina Jibu family ryaturutse. Bivuze ngo Jibu family ni famiye y'abo bakinnyi bose bakina muri Jibu family, tudakuyemo na famiye yongeyemo yirambuye y'abafana bose bafana Jibu family, bose tubabwira ngo turabahaye karibu muri famiye yacu yitwa Jibu family. Okay. Hariya Kasa afise akantu ko kongera ko kubijyanye na Jibu family kugira ngo tubashe gusobanukirwa cyane.
Tuliza tugira amatsiko yo kuzaba kuza tukabona muri filime imwe mwese ko muri batatu bari kujama zo muri Jibu Family. Musoni hagati yanyu rero ndamufise hamake baramurokise umukinnyi mwiza ariko dushobora kuba twiteze ibikorwa bitandukanye agiye kudukora. Mwihuje gute turagira ngo duhe amakuru mwamenyanye gute kugira ngo famille ivuke kugira ngo yita Jibu Family mwahuye gute n'umusore wo hagati turabona abakobwa babiri beza cyane siko beza byonyine byoroheje ariko si ubundi ariko kameramani yanyegereyeho gato yegura arakanagemutwe oya si beza aho yareka kameramani arabidukorera hari icyo agiye kutwereka abikurikirane cyane n'abafana babone yuko nta kwisobeka ako kantu munsi turagatangira munsi hari ukuntu umuntu arabwira gutya akagatera umwana arahagagiye mu kinyarwanda cyumvikana bivuze ngo mu kinyarwanda cyumvikana kino trap wewe wicaye neza muri make ariko twasobanura aho mbona wicaye neza ndasobanura ibintu biri kuri kamera birisobanura bavuga ngo Kiswahili baca umugani mu Kiswahili ngo mwenye macho haambiwi tazama. Naona akuzuye mu Kirundi ngo akuzuye ntikamurikwa. Twumvise rero mugenzi wacu ari kuvuga ururimi rw'igishinga nta umuturanyi. Reka rero tumuhe umwanya tubwire byinshi ko bose yego cyane cyo tubwira mushinga nta yego murakoze cyane ushobora kuvuga mushinga ntare ko n'abasobanuriye neza mushinga ntare aba ari umugabo nyine bavuga ijambo neza cyane nk'ubu bavuga mu mushinga Mungkin umufate ako kanone katugatureho babaje muri kanko kwishima murakoze rero okay urakoze cyane gusobanura ubaye bandanije iyi filime ya Jibu Family iraboneka neza tubwira abakiriya uko bogenda n'icano yacu bakaraba neza ubusanzwe iyi filime noneho wa mugenzi wawe yakavuze ko hariya hirya kasa nawe urabivuze noneho uje gukasa nk'uko kasa ukasa noneho ni umuriro uravye neza irivugira muri make twebwe tujye kuri Jibu Family turaza kugusangamo turagusangamo murasangamo cyane bivuze ngo Jibu Family ni icyishimo ku banyarwanda ndetse n'abashinga ntahe turazabikunda cyane ahubwo icyo dusaba abafana bacu badufasha subscribe kugira ngo bazobibone amakuru abavuga byinshi muri Jibu Family filime nziza cyane nizere ko ku bafana bacu bizobaryohera cyane hanyuma rero twumvise ko Jibu Family kandi nibwo ko twasobanurira nk'abafana bacu hanyuma icyo tubisabira uzogende gutuzanira ikigo n'abasabasha ikiganiro cy'ubutaha muzomutwereke cyangwa n'umukinnyi nawakina muri mwebwe tuzobikwereka abafamili dusobanurire kino garamu dushobora kuba ugerageje kubisobanura nk'uko nari nabivuze bwa mbere yego Jibu Family n'ubundi twavuze yuko nta muryango
cyangwa se uhagarariye famiye naho jibu twavuze yuko ari we muntu uhagarariye famiye ubwo ni umuryango rero witwa jibu famiye uwo mujibu byaba byakunda arahari ikiganiro cy'ubutaha nk'uko mubidusabye tuzamuzana tumugaragaze muri kamera nawe wenda hari ibyo azavuga wenda tubibona kuri turi hasi muri famiye nk'abana ubwo nawe azagira byishimira nibaza yuko myumvikana cyane kandi ubwo bivuze ngo jibu yagize uruhare rukomeye cyane mu guhuza iyi famiye aragenda hirya no hino mugani wanyu nakurya turaraba kino tukabona hirya no hino ubwo tubikesha jibu tubikesha ninde yakoze kino gikorwa cyo guhuza izo ngezi jibu bivuze ngo yaravye kure cyane nubwo atari mbonera kure ariko yabonye kure abona icoshimisha abafana ba Jibu Family arakibazanira kure bivuze ngo twitege noneho imbere ejo ubundi baraducikira heza ko twaje barajahe ko mwaje ni fire ku WhatsApp agatekerezo barumvira azisharinga ku bagenzi biwe nabo bazirabe kugira ngo ako mwishe muzogakosore nako mwakoze neza nako bakanenge muzogakosore ako mwakiri neza nako bababwira ati neza ngaho navyo bizoba vyiza cane kugira ngo abakurikiye kino kiganiro bazobidukorera ndabizi twebwe tubakorera umuryango none tukagura iyo family tukayagura neza rero turabahaye karimo tubahaye n'ikaze naze gusabwa batekereza kwibaza bibaze ko umuntu ashaka kujya muri Jibu Family yatekereza akabazo k'amatsiko ashaka kubaza cyane cyane kino hagati ahubwo tuzogenda Jibu amazina turi kumva barimo rero katega umutego ibikorwa byo muri Jibu Family ariko umutego iyo udafashe icyo waguteze ushibuka narabishikiriraho rero ntabwo yakwitega impamvu twebwe tuyoboye gukanira abakibonye bagerageza bakishyira mu bagenzi babo nabo ntibacikwe n'amahirwe tubateguriye kuri Jibu Family twebwe tubikotorera tugashimira mu bigo bafashe umwanya gukora yacu muri Kigali kugira ngo kinoloji tugeremo muri studio zacu bisanzwe n'ibindi byose umuhanda atari meze guteze izo mihanda byo ntabwo twabigarukaho cyane namwe abasitani nabo ahangaha hari ukuntu kubera ko n'ubundi ntabwo mu mujyi nawe urabizi umujyi wa Kigali nta taka umujyi wa Kigali ufite isuku ndabona musa ni neza umujyi usukuye rero nta hantu na hamwe byagaragarira uretse kuba byonyine ahari ambutiyaje kubera ko hari urujya n'uruza abantu bajya kuruhuka mu masaha yo ku manywa barabibona just n'ibintu nk'ibyo ngibyo imihanda